informisani, da kažem, državna prezentacija na temu bezbednosti zdravlje na radu. Mi koji smo se ovdje skupili smo se, da kažem, skupili zbog toga što većina vas radi na posebno koji zahtevaju rad na visini i poseban osnovac će prostor Joković dati na tu temu. Ne bih mogao da vas zamaram, evo prostor Joković neka preuzme reč, pa neka vam izloži dalje detalje od predavanja. Dobar dan svima najpoštovani partneri što ste došli. Da čujete predavanje o bezbednosti rada na visini i o problemima koji se dešavaju na visini. Mi smo predstavljeni Campusov projekta od strane Evropske unije koja nas je finansirala da nam pravimo jednu prezentaciju od jednu knjigu koju je naša škola u fazi štampanja i ti će do kraja sledeće nedelje štampano, međutim nama je treba ovaj završni deo, odnosno sa vama da se to čuje, da se vidi, da vi anketu jednu popunite o samom toj bezbednosti na visini. Trenutna prezentacija današnja će se obaviti iz 3 dela, odnosno profesor Nikola će da prvi deo o zakonima bezbednosti na radu. Ja ću drugi deo da vam prezentujem o radu na visini i te neke mogućnosti rada na visini i treći deo, dobili smo jednu volontersku ekipu koja je ovde vrlo mala iz Niša, koja je opremljena sa odelima, sa uželjima i šlemovima, čisto pokazno, mada vi to sve imate u vašem telekomu sigurno na boljem nivou i na višoj instanci, ali to je deo tog projekta. Tako da bi mogli odmah i da krenemo. Između ostalog, kada Nikola završi, podelit ćemo vam samo spisak da se pišete i daćemo jedan vid ankete, to je želite da nam to popunite ako nije problem. O tome, mogli bi da krenemo ako nemate ništa protiv. Dobar dan, mislim moje strane, ja sam Nikola Srbović, asistent na dolazim sa Visoke tehničke škole, strukovne studije u Nišu, gde radim kao asistent nacionalnih za komunikacije. Današnju prezentaciju organizovali smo na sledeći način. Počet ćemo sa pisanjem osnovnih pojmova iz domena bezbednosti i zdravlja na radu. Zatim će slediti identifikacija opasnosti prije rada na baznim stanicama mobilne telefonije i potom odgovarajuće mere bezbednosti od neionizirajućeg zračenja pri radu na načinskim sistemima, pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija, mere zaštite objekta od udara aviona, izvršit će se procena rizika za radno mesto tehničar za eksploataciju i održavanje baznih stanica mobilne telefonije i na kraju mere bezbednosti i zdravlja kao na neki način zaključak na radu na eksploataciji i održavanju baznih stanica. Imajući na umu da rad na neki način predstavlja jezgro opstanka i osnovu funkcionisanja ljudskog društva i civilizacije, ne čudi ni malo činjenica da je upravo ovoj sociološkoj kategoriji posvećena izuzetno velika pažnja. Izvršavajući svoje radne i profesionalne obaveze, radnik se susreće sa različitim opasnostima, izazovima i rizicima koji mogu uticati na njegov psihofizički integritet, njegovo stanje i njegovu individualnost. Zakon sa jedne strane, ali i bezbednosna kultura sa druge strane, moraju na neki način biti integrisani i utemeljeni sa svim porama društvene zajednice. Naime, samo donošenje zakona koji maksimalno poštuju ličnost radnika i njegovo pravo na život, na rad, na zdravlje, garantuju uspeh u nekom preduzeću. Ali često i pored dobrih zakona, i pored opreme, i pored obuke, i poznavanja procedura, često zbog same nemarnosti zaposlenih, uz ovu konstataciju, neće to baš danas, baš meni da se desi, dolazi do ozbiljnih povreda na radu. Dakle, samo paralelnim razvojem, odnosno donošenjem zakona i bezbednosnom kulturom
kulture može se napraviti u ovoj oblasti. Zato stalno treba insistirati na edukaciji zaposlenih i razvijanju samosvesti, to jest odgovornosti radnika, prvenstveno prema sebi, prema svojim porodicama, a onda i prema kolegama i na kraju krajeva firmi u kojoj zaposleni radi. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu definiše bezbednost i zdravlju na radu kao obezbeđivanje odgovarajućih uslova kojima se u potpunosti ili u najvećoj mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja i omogućavaju puno psihofizičko i socijalno zadovoljavanje zaposlenih. A rizik bi predstavljao verovatnoću da do povrede, odnosno do oboljenja ili oštećenja zaposlenog uopšte doći. Veoma je važan akt o proceni rizika, to je akt koji sadrži opis procesa rada, onda procenu rizika od povrede i oštećenja zdravlja, kao i mere za otklanjanje i smanjivanje rizika. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu obavezuje poslodavca da izvrši procenu rizika, a pravni osnov za procenu rizika čine propisi o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovarajući međunarodni i domaći standardi. Neki od propisa su prikazani na ovom slajdu, to bi dakle bili različiti zakoni, različiti pravilnici, a na narednom su prikazani odgovarajući standardi, odnosno smernice i direktive, koji su doneli recimo Evropska ekonomska zajednica, Međunarodna organizacija za rad, Međunarodna organizacija za standardizaciju. Naravno, ne nosi svako radno mesto podjednak rizik od nastanka oboljenja. Najčešće korišćena metoda za određivanje, odnosno za procenu rizika, je metoda i upravo je ova metoda, upravo smo mi tu metodu koristili u knjizi koju smo spomenuli potpuno ovog metoda. Ovo je metoda koja razmatra tri bitna parametra. To je ozbiljnost posledica koje zaposleni trpi od pojave opasnosti i štetnosti, zatim verovatnoću pojave opasnosti i štetnosti i učestalost takvih pojava. U tom slučaju nivo rizika E predstavlja proizvod prethodnih objekata. Na ovom slajdu tabelarno je prikazano rangiranje posljedica, rangiranje verovatnoće i rangiranje učestalosti i odgovarajući opis kriterijuma, a na naravno nivo rizika. Nivo rizika koji ide od prihvatljivog, odnosno neznatnog nivoa, nivo 1, kada se ne zahtjeva nikakva akcija, do ekstremnog, odnosno nedopustivog nivoa, kada nikakva aktivnost ne smije biti započeta, niti nastavljena. Sve dok se ne preduzmu odgovarajuće mere koje će da umanje emisiju. Mi smo u knjizi detaljno uradili procenu rizika za radno mesto, tehničari za eksploataciju i održavanje radnih granica mobilne telefonije i pokazali da je upravo to radno mesto sa povećanim radnih rizika. Detaljna procena je dakle u knjizi koju ćete vi dobiti na doktoražnoj konferenciji. Zašto je bitna procena rizika? Procena rizika je bitna jer ona predstavlja osnovu za definisanje i sprovođenje odgovarajućih preventivnih mera. Odnosno, preventivne mere bi bile skup mera koje se preduzimaju na svim nivoima radi sprečavanja, povređivanja i oštećenja zdravlja zaposlenih, a obezbeđuju se
primjenom odgovarajućih mera, tehničke, zdravstvene, obrazovne, socijalne ili organizacione pripreme. Nedvosmisleno je potvrđeno da je ulaganje u preventivu pravi, ali i jedini put ka razvoju, odnosno ka ostvarivanju produktivnosti i obezbeđivanju optimalnog radnog efekta. A ostvarivanje tog cilja moguće je samo sistematskim pristupom koji podrazumeva sledeće 3 faze. Najpre identifikacija opasnosti i štetnosti na radu, zatim procena rizika, o kojoj sam već nešto rekao, i određivanje odgovarajućeg skupa mera i pravila. Unapređivanje stanja bezbednosti je, pored ekonomskih, humanih i socijalnih razloga i zaštite za svakog preduzeća. Pri tome treba imati na umu da jedno doneta pravila, standardi i uslovi nisu za narod, odnosno ne važe za uvek, već se pravila, standardi i uslovi moraju modifikovati, prilagođavati i usaglašavati sa razvojem društva, sa tehničko-tehnološkim i društveno-ekonomskim razvojem. I sami smo svjedoci ogromne ekspanzije razvoja mobilne telefonije i širokog spektra usluga koji se nudi. Sve su veći zahtjevi savremenog čoveka za kvalitetnim servisima, za većim kapacitetima sistema, a sve to povlači za sobom zahtjev za instalaciju većeg broja baznih stanica, odnosno odgovarajućih antenskih sistema i kontejnera za smeštaj pratećeg telekomunikacijskog. Dakle, ova činjenica čini naš problem, kao da smo razmatrali u okviru ovog projekta, veoma važan. Razlikujemo unutrašnje lokacije, to bi bilo unutrašnjost nekog poslovnog centra, tržnog centra, nekih sportskih hala, onda lokacije sa stubovima, bilo da su stubovi građeni specijalno za datu namenu, recimo stubovi rešetnosti strukture, najčešće visina 18 do 50 metara, ili je to već postojeća infrastruktura koja može poslužiti kao stub, recimo divne nekih vlada, i poslednje bi bile lokacije sa instalacijama na objektima, odnosno na bočnom zidu zgrade i na krovu zgrade, odnosno objekta koji po pravilu dominira visina. Što se tiče opasnosti koje su prisutne na baznim stanicama, gotovo je nemoguće sve identifikovati i samim tim klasifikovati. Po jednoj klasifikaciji opasnosti možemo podeliti na objektivne i subjektivne. Objektivne opasnosti bi bile one opasnosti na koje radnik ne može da utiče. Recimo povišena temperatura, ali svojim stavom, svojim ponašanjem i prethodnom primjerom može se prilagoditi objektivnim opasnostima. Sa druge strane, subjektivne opasnosti bi bile opasnosti na koje radnik može da utiče. Recimo, tu je uskladilo iskustvo, loša psihofizička pripremljenost, nepoznavanje procedura, loša komunikacija i sl. Po drugoj klasifikaciji, opasnosti možemo podeliti na opasnosti u industrijskom radnom okruženju i u prirodnom radnom okruženju. Opasnosti u industrijskom radnom okruženju su mehaničke opasnosti, dakle rad sa odgovarajućim mašinama, alatima, poštitelji fasade, konstrukcije i sl. Onda električne opasnosti, recimo gardroma, radovi u uslovima niskog i visokog napona, zatim elektromagnetna emisija, hemijske opasnosti, industrijski gasovi, toksične tečnosti, industrijske mašina i termičke opasnosti. A
u opasnosti u prirodnom radnom okruženju spadaju opasnost od pala sa visine. To je upravo ona stavka koja čini pomenuto radno mesto sa povišenim rizikom. I razne atmosferske opasnosti, kao što je vrućina, vetar, prašina, hladnoća i sl. Sada ću još par reći o neionizujućem zračenju. Zakon o zaštiti od neionizujućeg zračenja definiše izvore neionizujućeg zračenja kao sve one uređaje, instalacije ili objekte koji emituju neionizujuće zračenje, to jest elektromagnetno zračenje, čija energija nije dovoljno velika da izazove ionizaciju atoma, odnosno manja od 12,4. Pa, recimo, pored sunca, računara, bežičnog telefona, dalekovoda i slično, u izvore neionizujućeg zračenja spadaju i koje su predmet naše interesovanja. Intenzitet elektromagnetnog polja zavisi od tipa bazne stanice, od dizajna antene, od emisione snage, od visine i od rastojanja od same antene. Na ovoj slici prikazana je raspodela elektromagnetnog polja bazne stanice u slučaju da je antena na visini od 15 metara, a da je snaga 250 metara. Uočavamo da je elektromagnetno zračenje najjačeg neposrednog iskrena teža u zoni glavnog iskrena. Povećana koncentracija elektromagnetne energije može izazvati toplotni efekt, odnosno zagrevanje tkiva, to jest dela tela koji je izložen povećanoj koncentraciji elektromagnetne energije, i stimulativni efekt, odnosno nadražaj nervnih i mišićnih ćelija, što može dovesti do umora i izraženosti. Izuzetno je važno sistematsko ispitivanje nivoa neionizujućih zračenja, pritom se poštuju odgovarajući standardi, a ovo ispitivanje može da vrši bilo pojedinac, bilo preduzeće koje ispunjava odgovarajuće uslove iz zakona o zaštiti od neionizujućeg zračenja, pre svega u pogledu opreme, u pogledu kadra i prostorije. I važno je definisati maksimalnu vrednost, maksimalnu dozvoljenu vrednost u kojoj se može izložiti osoba, to jest definisati takozvanu granicu izlaganja, a za definisane granice koristi se veličina koja se naziva specifični nivo apsorbovane energije. I naravno postoji razlika između tehničkog osoblja i opšte ljudske populacije. Norma za tehničko osoblje je bila 4 kilograma i daleko je veća, što je sasvim logično, nego li norma za opšte ljudsku populaciju. I na kraju, na poslovima eksploatacije i održavanja antena baznih stanica, što se tiče neionizujućeg zračenja, treba ispoštovati sledeće principe. Boravak radnika u ugroženim zonama svesti na minimalnu meru. Boraviti i raditi iza antene, a ne u smeru emitovanja antena, jer smo malo pre rekli da je najjače zračenje u zoni koja obuhvata glavni list zračenja. I ukoliko je to nemoguće, tražiti gašenje određenih sektora u kojima se radnik nalazi za vreme izvođenja. Evo, hvala vam na pažnji, to je bilo. Imam jednu sugestiju samo da vašim organizatora da vam i vama podelimo sada anketu, jer možda zbog potrebe posle radite u tako tijeku i da vas neko pozove da možete izraditi. Anketa je totalno anonimna, a čisto da pustimo spisak, da bi se prideli, da bi mogli da dobijete u veću utorak da bi dobili preko organizatora, da bi se certifikate da ste ovo slušali, da nemate
da nemate problema, odnosno da imate mogućnost da toga držite. Meni banj. Meni banj. Samo. Taj najbitniji, ne treba im je predstaviti. Na njemu se sve vidi. Ti si prvi, ja da to smo ti čekali. Ove tabele, vi možete završiti sve što smatrate da ne da bude jedna, nego to su svih 10. Ovo više se penji nastavljamo da se da, znači da. Možemo još jedno zaključiti da ne zaključimo? Može. Ako niste na takvom radnom mjestu, može. Evo i muka. Evo i muka. Može biti šef. A vidite prostore na kojem sam ja To je još alpinista. Da, na drugu stranu. Meni bukati za sam a ja i sebi. To ću Boži.
Ovako što se kolega je otišao na Vasilsko jezero pod Hitno i pokušat će, kada završi posao, da dođe do vas. Verovatno će da vam se javi, kad će doći, jer ovo je nešto iskuslovano. Juče smo se čuli, ja sam rekao da smo imali neke obaveze, međutim, juče su kolege krenuli i planiraju prvo do vas. Međutim, moram prvo do Vasilsko jezero. Budu slušli to, doći će do vas. Umeđu vremenu će da vam se javi. Ima tamo problem, pa ako da budu ranije rešili, baći da su. Da, razumio sam. Nije to, pazi, mi smo dobili tu taj zahtev vašu preparti dače. Mi smo gledali nešto preto ovaj pogleda. Razumijete, i mi ćemo to državno da rešimo. On krenuti možda ćemo na bio dana da ja ću da se čujem s njim kasnije i da vam možda ću ja da vas kažem. Svaki rad na visini preko 3 metra, rad na visini. U Evropskoj uniji je svaki rad preko 2 metra visine, rad na visini. Znači, mi još nismo dostigli da evropski nivo za 1 metar, tako da kod nas su ti zakoni, te zakone poštujemo i te zakone primenjamo. Bitan stav je da se ovde opšte mere bezbednosti rada na visini, mere bezbednosti, kada postoje opasnost od pada predmeta na radnike i mere bezbednosti i komuniciranje neke opreme na samom radu na visini. Opšte mere bezbednosti ili radu na visini koje Republika Srbija izdava, znači zasnivaju se na tome da sami radnici moraju da imaju zaštitnu opremu, moraju da imaju lekarske preglede, moraju da imaju da sam izvođač obezbedi sve te radove, da obezbedi celu lokaciju na kojoj se vrši taj rad na kome se izvode ti radovi na visini. To je najbitnije, znači, kod obezbeđivanja i kod opštih mera prilikom rada na samoj visini. Ovde da ukratko, znači, šta sam radnik koji radi na baznim stanicama na antenskim sisteme mora da ima, sve svega lekarsko uverenje. Osnovna i bitna stavka druga je obučenost, znači, za rad na visini i jednostavno samo iskustvo koje se vremenom stiče na samom radu. Ovde su dati neki primjeri, neke osnovne stvari koje radnici moraju da imaju na umu prilikom rada na visini, a to je kako da se ponašaju na određenim visinama, gde smeju da zgaze, gde ne smeju da zgaze, kako da svoje samu opremu i samu uniformu
zakače na antenskim sistemima koji se nalazi na samoj visini. Vi to i samog iskustva bolje znate, ali smo ovdje dali znači, neke osnovne parametre i neke osnovne stvari oko rada na visini. Zatim treba da se vodi računa da li ti materijali na kojima gaze monteri, na kojima gaze radnici koji rade na visini, da li se ugibaju, da li se savijaju, da li su kakvog su materijala, lakog ili teškog. Znači, o tome treba da se vodi računa, a te sve stvari treba da vi kao radnici, što je vaš život, da tražite određene sertifikate od firmi koje su postavili i obezbedili to lokacijsko mesto. Da jednostavno prvo sebe ne dovedete u rizik, a onda i ceo taj sistem, ceo taj proces za rad na antenskim sistemima. Ovo su takođe dati mogućnosti kako opisane, znači kako treba konopac da se zakači, gde treba da se priključi, kako treba da se izvrši obezbeđenje. Takođe, mere bezbednosti kada postoje opasnost od pada, treba da se obezbedi zona intervencija, treba da se obezbedi ekipa ljudi koji će to da saniraju, ako dođe do toga, a nadamo se da nikada neće doći do toga, i mora da se obezbedi samo mesto na kome se montira i na kome se vrši montiranje, postavljanje i određeni uređaji koji se penju na visini, odnosno na antenskim sistemima baznih stanica. Takođe imamo predstavljanje i mere bezbednosti kod montaže gradnje, a to je prilikom podizanja određenih antenskih tanjira na visini, na određenim stubovima, na lokacijama koje ste dobili da izvršite taj zadatak. Znači mora da se obezbedi, adekvatno mora da se obezbedi to montažno mesto, da bude kompletno obezbeđeno od strane investitora, od strane firme koja zahteva od vas da postavite antenski uređaj na antenskom sistemu bazne stanice. Znači to treba sve da vam bude zadovoljeno kako bi se vi bezbedno popeli na visinu da odradite vaš deo posla. Ovde u kratkim crtama su prikazane neki slajdovi uređaja, odnosno opreme koju vi treba da koristite i koju imate od strane Telekoma. Dati su neke određene vrste merdevina koje vam služe za penjanje i za rad na visini, u zavisnosti od toga gde postavljate vaše mobilne, odnosno antenske uređaje. I prikazana je postavka, nekoliko primjera postavki kako se merdevine pravilno postavljaju u određenosti od toga da li te antenske sisteme postavljate u gradu, gde opet imate i dimnjake od plana. Evo sad imate primjer Nitexa, imate i vaše Telekomove antene koje su na određenim zgradama. Kako se najbolje postavljaju merdevine da ne bi došlo opet do problema i do povrede na samom radu. Ovako izgleda jedna upotreba opreme na antenskim sistemima. To ovako ćemo samo da prikažemo, a imate faktori koji utiču na bezbednost u radu sa industrijskim uređajem, sa industrijskim užetom, a to je odgovarajuća oprema, obuka, tehnička upotreba samog užeta i nadzor određenih organa koji mora da kontrolišu vaš rad na visini. Opreme koja se koristi za rad na visini bazne stanice jeste opšta oprema, užet i dodatno osiguravajuće sprave za sam rad na visini. Ovde su date neke opšte delovi za penjanje na visini, a to su glavno delo zaštitne šlame, rukavice, zaštitne cipele. Imate već od udara vetra, za naočare, od užet, kako se penju i ovde imate predstavljanje gurtnih pupkovina, zaštita od užeta i radne pojase, znači to smo sve prikazali, elementi koje treba da posedujete, znači kao opremu kada idete na radni zadatak. To treba da bude kod vas i to treba da primenjate, znači u zavisnosti od toga na kakvom ste visinskom zadatku i šta treba da sve da postavljate na samom antenskom sistemu.
u zavisnosti od toga, znači da li postavljate antenu na visini ili postavljate neki određeni manji uređaj koji će da se nađe na nekoj nižoj instanciji. Ove su sve prikazane, znači dodatna oprema koja se koristi za rad na antenskim sistemima prilikom upotrebe tog industrijskog užitka. Ovo je šema, je bitno, znači kako treba da se izvrši procena i kako treba da se izvrši obuka samih radnika koji rade na visini i kako se oni dele. Znači u prvom nivou imate radnika u radovima na industrijskom užitku, u drugom nivou imate tehničara spasilaca i u trećem nivou imate supervizora. Ova šema vam je data i prikazana, znači šta treba sve da zadovoljava opšti radnik koji se penje na visini, kakve on treba obuke sve da ima i obuke koje traju minimum od 6 do 12 dana. Onda posle toga dolazi tehničko lice, spasilac drugog nivoa koje je odmah iznad radnika, šta on treba da zadovolje. Znači da ima sposobnost samostalnog odlučivanja da li je došlo do nekog problema prilikom montiranja i da li da spreči, znači da dođe do najgore. I treći, znači nivo je nivo supervizora koji sve to mora da iskontroliše i on u suštini ima najveće licence od strane ministarstva za rad na visini i on mora da bude upoznat sa svim zakonima koje naša Republika Srbija izdaje i mora da ih primeni. Ovo je upravo objašnjenje ove blok šeme, znači po tome šta sve koji radnici, odnosno koji vidovi tehničara treba da imaju od svojih treninga za dobijanje i obnavljanje licencije. Ovde smo prikazali mere bezbednosti i samo tehniku upotrebe užitka, ali ja se ne bih time sada vodio. Posle u ovom trećem delu će biti prikazano neka osnovna obuka i principi korišćenja te opreme za rad na visini. Također, ako dođe do nekih povreda ili ako dođe do nekih problema samih radnika na visini, kako treba da se izvrši pravilno sprečavanje i evakuacija takvog lica, znači šta sve treba da se uradi, a to je omogućiti da sam taj radnik ako dođe do povrede može sam sebe da spasi. To je lakša povreda. Ako ne može, onda ostali članovi grupe mora da obezbede to mesto i da ga adekvatno spuste sa visinskog mesta. I treći deo je spasavanje ako baš dođe do velike povrede, znači cela spasilačka služba treba da bude angažovana za bezbedno spasavanje takve osobe. Šta je još bitno za sam vaš rad na baznim stanicama, a to je, same bazne stanice imaju električne instalacije, imaju uređaje i instalacije od udara groma, tako da i ta mera bezbednosti na samim baznim stanicama mora da bude ispravna, iskontrolisana, da bude adekvatno nadgledana od nadzornih organa koji imaju sve te sertifikate da ne bi došlo do neispravnih instalacije, da ne bi došlo do pucanja elektroinstalacije, mada, kako se i ja razumem, a i vi, električne instalacije ne mogu baš da donesu mnogo velikih povreda na baznim stanicama. Međutim, može da dođe do uništenja određenih delova baznih stanica, tako da vam to napravi veći problem nego da dođe do požara. Jer ipak su uređaji za električne instalacije na baznim stanicama manjih snaga. Ove su ispisane i date, sukcesivno šta sve treba da bude primenjeno i kako monterima moraju da se pridržavaju prilikom mere bezbednosti za korišćenje kod električnih instalacija. Pre svega, opasnost od direktnog dodira, opasnost od direktnog dodira provodljivih delova, zatim opasnost od požara, statički elektricitet koji uglavnom postoji u baznim stanicama koje mora da se reši, jer i to je jedan od problema kada se javi u baznim stanicama. Takođe, opasnost od uticaja berium oksida, to su vam otrovni materijali, otrovna sredstva koja su u malom obimu
na baznim stanicama, ali ako se ne vodi računa i ako se ne rukuje sa njima ispravno, može da dođe do problema pisanih slučajeva samih montera koji su na baznoj stanici. Takođe, nestanak napona u mreži, ako dođe do nekog fizičkog oštećenja, kako onda mora da se postupa na samoj baznoj stanici. Nedovoljna osvetljenost prostorija. U onim malim delovima gde je bazna stanica postavljena, znači da jednostavno se to obezbedi da baterije kvalitetno rade, da sijalice rade, da bi mogli ispravno da, ako dođe do kvara, da ih odmah pomnite i da izvršite adekvatnu zamenu određenih uređaja ako je došlo do neispravnosti. Neoprezno rukovanje, mehaničko oštećenje i uticaj prašine, vlage i vode. Sad, o svakom po nešto, ono što vam je bitno, što je bitno za vas. To je zaštita od direktnog dodira, znači da imate u samim baznim stanicama neizmenični napon koji je od 1 kW i jednostavno prilikom pravilnog korišćenja nikako ne može da dođe do problema u samom tom napajanju. Ako dođe do požara na baznim stanicama, uglavnom imate protivpožarne aparate koji mogu odmah da reaguju i tu treba da kada to dodate na svoje radno mesto, treba da pisate određene bezbednosne lice koje su zadužene to da li imaju sertifikate, da li su te boce ispravne, jer nikad se ne zna ako se nešto desi da odmah reagujete sa tim osobama za gašenje požara. Takođe, zaštita od statičkog elektrisiteta, znači treba da se primenje antistatički podovi koji treba da budu postavljeni u samim prostorijama baznih stanica i povezivanje da bude pravilno izvođenje po standardima i statutima Republike Srbije od udara krome. Ovo je zaštita od štetnog uticaja berilijumnog oksida, znači postiže se time što se berilijumni oksid uglavnom se koristi u baznim stanicama za povećanje snage i za povećanje filtera propusnosti i sa time treba da se vodi računa. Ako je berilijum oksid u čvrstom stanju, on ne pravi nikakav problem, međutim ako dođe do pretvaranja u tečno stanje, onda može da dođe do problema kod samih radnika, od samih montera koji rade sa tim berilijumom oksidom na samim baznim stanicama. Zaštita od opasnosti nestanka napona, znači rešava se, kao što znate, na samim baznim stanicama postavljanje akumulatora, određenih baterija. Međutim, ako dođe i do oštećenja tih akumulatora, mora ispravno i pravilno da se uklone sa baznih stanica, da se dostave do opštih organa, znači za reciklažu i za taj otpad. Znači mora da se tačno dostave do određenih firmi koje su zadužene. Od opasnosti od osetljivosti, znači u samim baznim stanicama se rešavaju ovim standardom koji je Republika Srbije i napisala. To su standardi koji još važni iz 1994. godine, znači još tadašnja stara Jugoslavija. Bio standardima ono se nisu menjali jer su adekvatni i primenjivi u ovoj situaciji. Zaštita od neopreznog rukovanja, znači pre svega morate da vodite računa da vam je praksa najbitniji detalj i najbitnija stavka u vašem poslovanju, što znači da morate da imate jednu obuku da tačno da se psihički spremite šta sve trebate da uradite da ne bi došlo do nepravilnog rukovanja, da ne bi došlo do oštećenja same opreme na baznoj stanici, odnosno do oštećenja linkova i filtera na samim baznim stanicama. Zaštita od mehaničkih oštećenja, znači takođe postoji uglavnom, znači da se pravilno rukuje sa kablovima, sa instalacijnim elementima, da se pravilno rukuje sa materijalima koji se nalaze na samim ormanima baznih stanica i koji su locirani na određenih mesta. Zaštita opasnosti od prodora prašine, vlage i vode, pošto se sve bazne stanice uglavnom koje su bitne vama, nalaze u prirodi, znači mora da se obezbede da što manje prašine, što manje vlage i što manje vode dopre do njih, jer
vlaga i voda najviše utiču na te uređaje i mogu da ih oštete zbog kablova koji treba da se pravilno i adekvatno montiraju. Ovde dati jedan prikaz mere zaštite objekta od udara groma. Od vas, kao montera, vi imate pravo da tražite od određenih investitora da vidite da li vam je to mesto gde treba da izađete obezbeđeno, da li ima sertifikate i da li ima pravilno izvršeno uzemljenje samih gromogranskih antijskih sistema, da ne bi došlo do udara groma, da ne bi došlo do vašeg ličnog povređivanja. Vaše radno mesto je u suštini tehničar za eksploataciju i održavanje sistema i ovde su vam bitne da obavljate opšte aktove i opšte pravila i poslovanja koja vam Telekom sada da to uradite. I prikazane su opasnosti i štetnosti. Ovo je jedna tabela prikazana i prikazane su koje su sve odgovornosti i kakve su sve mogućnosti date za štetnost i opasnost i bezbednost zdravlja čoveka na radu. A evo kako se tretira konkretno vaš rad na visini, ima najveći indeks rizika. Vaš posao ima najveći indeks rizika i najrizičniji je u svim ostalim hijerarhijama radova i poslova. Od toga kako se gde i šta koristi. Ovo ostalo nije mnogo bitno, konkretno za ovu prezentaciju. Imamo i ovde datu šemu sve dodatne opreme koja se koristi i njihova trajnost, tako da imate i to u vidu. Svaka trajnost i svaka važeća oprema, 8 godina, 5 godine, šta se zahteva od vas i vi imate pravo od same firme da tražite obnavljanje, ako pre toga nije došlo do oštećenja te opreme, posle određenog vremenskog perioda imate pravo da tražite da vam se obezbedi nova oprema kako bi bila uvek ista funkcija. To je vaše pravo i za toga možete da stojite bez problema. Medicinske mere nisam hteo da primenjujem, jer gospodin Benjamin mi je rekao da vi svaki put, u stvari svaki 3 meseca idete na lekarske preglede, tako da nisam mnogo u ovoj prezentaciji. Evo sad će nešto